Hello friends, welcome to my YouTube channel. Then tu na kain setting hele views 100 views are ejat dollar ki muam 1k views are ejat dollar ki muam 2k views are ejat dollar ki muam kahin wet sa de na midangin abolo lai mai the na som cha cha ho atamwan abol de som cha cha abolo ding kong king che na ya chu kahin bol hin te thi interesting hi de na ye chan abula kona zone again hin wet pe de kain thu me okay kipa masang kamin chula bunga hin kipa ka video ho abula kona zone again hin wet pe jeng kipa tho ken se ka chen la than he lung set in subscribe pen la like share in bot pe den kain thu me okay direct pan pai tau ten iti vet div ham tile studio YouTube studio he inate div hin apps song min apps nei lo chen direct lut wa i vet the na he ma ken tu ai ke ya kain vet sa hin chi channel tech channel pa he na ama spena kahin vet sa ding 100k ke tiang na 100 views 100 la 200 ki ka na views sa hi dollar ejat ki chu kain vet sa ama spena i lut diu e khana YouTube studio a tin le content a che diu content a form pen he kahin hol hin ye che YouTube monetize joting ep bol da ham china cha ai lut diu lut chai tin left chai screen a kan pin tia hum dihin ten hoya che diu ham tele go to video analyze ti kitia he lut chai ten lew chai head diu chu overview reach engagement audience revenue me na hoya che da revenue a che diu iche chai ten lew chi a hi view si 100 120 180 views a hi dollar thing lo he na dollar ki tele dollar hi lo a paisa thing lo e iza nam tele 0.07 dollar bo hina lai na chi views 200 le 100 ki ka views a chi jat bo ki mo na te adang chi kin tin next next na chu izat video hala 1k plus na 1k plus views a izat ki mo am chi vet ki diu he izat ki mo am tile chai lut ki diu lut chai ten le smartphone na thil sel smartphone na thil sel na phapen ki ti na cha he then chang go to analyze a che de cha views is ham tile 1.1k है ना चाहे revenue a revenue a che de revenue a izat ham tile tampon chang 0.20 dollar bo hi kin na tamlo है tele athar naga a che ke le izat views ham tile 2.9k na 2.9k a hi izat dollar ham tile ep video ham tile gu a na smartphone hoi holim vet ding dan kiti na sai lut diu lut cha ten chang go to analyze ki ta ai lut diu lut cha ten chang he revenue wa che diu na cha he view se 2.9k na revenue wa che diu iche jo ten ijat ham tilo chang 1 dollar thing lo hana 1.48 dollar bo hin la ti cho hin mi tam ta non hin dong win na 1000k thin ten la bo dollar hi ke se ma ham tile a hi di poina views 50 views on dollar ki sim pana hin ahi ma chu 1 dollar thing jo ji lo hena 1 dollar thin jo na dinga chu views tam ngai na ahi ma chu na video ho bo na hung ki kop khom ten le khana chu 100 views yon la khana 800 yon le abo na video ho chu hung ki kop khom ten le dollar chu leng do pai yeng hena chu im cha ka hi pon je chon ana lung ne hin la som jong la lung ne lo ding na chu ka hin te me okay ki pa wa kona ka video nin wet pe ki pa thu ken se ki pa